ام جی سرناوی چاپمنی حاضر ام جی سرناوی دیوانی همی حوالا برزداری دلوجان سلاف دکن براستی جی وکه کوتشیارا مداد پانکارتمه پاشی دا جهاتیه گوتن اف جوین آمیا یا تکوشینا جوهری 34 ساله کو دوی کهونه شوپیه دا دوی تکوشینه دا حوالین کو جیه گرتنه و به هر آوائی بدلره کی گران به همی شرط و مرجین زور و زحمت دا وی تکوشینه جبوی آزادیا گله کرد گله بندست آنیت نوی مرحله ام دستری دا حوالی که دوی تکوشینه دا اولی جیانا خواه جدست دابن و ایرو ند نوا مدانه و حوالی که ایرو دوی سدمه دا بشتره وی جوینی بونه ام دیسا برزداری به حرمتی سلاف دکن ام بیجین و بخیراتن سر سرا سر چاوان راتن یعنی نیقاشی که امه ایرو بکن براستی جبوی تکوشینا ما جبوی پیشروجا ما گلکی گرینگه لهم کردستان لهم ترکیه لهم روشالات ناوین ایرو گنگشی کی گلکی مازن در باست به دناو گنگشی دا گل کرد گل مظلوم کو از تنی آزادیا خو دخوازه دعوا مافی خوی روا مشروع دکه براستی جی به هر آواید بن ایریشین داگرکریه دانه ایرو سالوگرا کمپلویا ناو نتوی لسر ریبری گلی کرد بریز اوجالان 25 ساله کو به ناو برد دومه امتکرن سالوگرا 25 جمین دوی کمپلوی دولتین هرمی دولتین داگرکر ناو نتوی آرمانجا کی و کمپلوی پیکانیتن گوتن امی داخواز و آرمانجا آزادیا گلی کرد بدیلگرتنا ریبری گلی کرد امی تصفیه بکن لی ایرو کو املید رینن هم بسکنا آزادیا بسکن آشیتیا ریبری گله کرد رزدار اوجالان او تکوشینا گله کرد نه لواز بویه نه گاف پاشت آویتیه روش بروش پیل به پیل 25 سال الحنبری و دجمناتیه لوی نیارتیه روش بروش فرح بویه مزم بویه ایرو لچار آلی کردستان روجالت ناوین و دنیای ایرو گله کرد بداخوازا خواه آرمانجه خواه آرمانجا آزادیه بویه گله کی هر سرکه بویه هیویه کیش گلین بندستین مظلومین جهانی را جبر وی کی جی سری دا دستلاتاریا ترکیه و دولتا ترکیه 25 سال سر ریبری گله کرد رزدار اوجالان تجدید کی گراند دمشینه و تجدید اف تجدید بردوامیا کمپلیرنا نتویه و ریب ریبازین جدای انبیا به هر آوایزانن لی گله کرد لهمبری تجدید جی لهمبری کمپلوی جی و لهمبری تصفیه کرنا آزادیا گله کرد تکوشین آزادیا گله کرد چی تجار گاف ناوه تجار سری جینت توان چونکه اف دعوه اف تکوشین روایه وکه شیر دایکا ما لگله ما حلاله جبر بیه که ام دوی تکوشین خدا مافی خوی روات خوازن ام زمان دایکی خود خوازن ام سر آخا خو جیانکی وکهف جیانکی برومت خوازن ام ناوی گندو باجار ولات خود خوازن جبر وی که ام تجار ام به خیاتی و به رومتی جیانکی به رومتی وک گل کرد ام تجار قبول نکرد و ام شیرو پیداجی قبول نکن تنه دخوازا ما اوه لهمبری و ظلم لهمبری و دجمناتی نیارتی چوا ام تکوشینکی بلند به هیبت به هر اوای ام تکوشینا خو بردام دکن لی ام هر تمجی ام دبیجن ریا چاره سریا پرسکریکا کورچی هيا افجی دمل دست جارا سرکه اوکو تجید سر ریبری گله کورت برز اوجالان رابه و درفت و امکانه و چاره سرکینا مسئله کورت درکوه هولی 2013 15 اف امکان اف درفت بسینور بجی درکت بو مال هم کردستان هم روجالات ناوین ترکیه محمیجی دیگله کرد گله بنداز گله ترکیه دوی امکانو درفت دا چوا شیمبوینه کی جواکی چوا پیش قسم تواجی جیان کر ایرو گنگشی آلوزیه کل هم کردستان هم ترکیه دا تی جیان کرن صداماویا اوکو لهمبری چاره سرکرنا مسئله کرد دستلاتاریا AKP و MHP و دستلاتاریین هرمه بدجمناتی بنیارتی و پیشخستنا شر بری و ریباز پیشخستنا شر به مسئله نزدیک دبن 100 ساله د مسئله کرد دا
ری و ریباز شر توندی آسیمیلاسیون و قرکرن مجیان کر انجام ویژن مجیان کر لی دوی و ریباز توندی آسیمیلاسیون و قرکرنه دا دولتا ترکیه را و دستلاترا ترکیه را و حرم را تو انجام سری نکرد گل کرد 100 ساله جه 1923 وردا لهمبری توندی آسیمیلاسیون و ترنکرنه گل کرد هر تم مافی خو پاراست و تکوشینا خو بردوام کرد ایرو داوی کرنا 100 ساله ترکیه کومارا ترکیه و دسپیکا 200 سالیا ترکیه او کو ام هرتم بانک دکن ام دبیجن ام الهمبری و ظلمه تجار سری ناتوین ام به ظلمه ام به نیارتیه ام به بیرومتیه قبول نکن جبر و که دسپیکا 200 سالیا کومارا ترکیه ام دخوازن ام دبیجن تجدید راکن و سرکه دست پێکێ دا ئەم مەسەلەیە چارەسەرکردنا پرسکرێکا کورد دەرخنە هۆڵێ ئەم بێ ئاتمۆسفەرێ ji کوردستانê ji Tirkiye ra diyar bikin 200 sal jî berdewam bike 400 sal jî berdewam bike bi tundî bi dijminatî bi neyartî tik kes nageje armanca xwe tik kes nageje hedefa xwe tenê ku em dibêjin em riya em çareseriyê em nîşan didin ew riya çareserî jî ew e ko rêberê gelê Kurd Birêz Öcalan tecîda agiran ku serî rabe û aktorekî weke herî sereke ji bo çareserkirina meseleya Kurd rola xwe bileyzin. Desthilatariya AKP MHP di pêşiya me da behsa anayasayekî makezagonekî nû dike. Lê bi pratikê xwe, bi kiryarên xwe, bi rêw rêbazên xwe tu şert û mercên makezagonên anayasayên demokratîk yê sivîl ku em ve anayasaya darbeya kenan evren xilas bin tu şert û mercê halê hazir di rojevê da xuya nakin. Ji ber vê yekê mijdarê da di meclisê da jî bang kir em îro jî vê dire bang dikin. Heger şert û mercê demokratîk bûyînê, heger şertê mercê çareserkirina meseleya Kurda herî sereke, rêw rêbaz û ev feraset, ev niyet ji alê kî derkeve, em dibêjin em weke siyaseta agelê Kurd, em ji bo makezagona demokratîk û ji bo çareserkirina meseleya Kurd em amade ne. Ji ber vê yekê demildest ewlî lazimekî ku tecîda ser Birêz Öcalan rabe û feraseta zihniyeta a demokratîk bûna ji bo makezagonekî nû ya sivîl derkeve holê. Gelê Kurd, siyaseta Kurd û gelê bindest gelê Tirkiye jî em li hêviya vê pratikîne, em li hêviya vê ferasetê ne.